Yen cang meko kawin cikang wang amasang. Kaden Cibungut poncang. Mang meledang kepada omang purai. Sing nyandang bin matur. Mengane rumah semon lah. Aku benih bapo bintang kemit telah panak banyak. Cokor. Nih boci sing bisa mau baso. Si punyong dek, gelah ke perajan, lunas titel lah. Inya titen ya. Punika sami ngawinang mengerti yang mang dun ngawin. Hello, walau deko jas sebagai gen-gen ya deko jas sami-sami. Bos, beli jagi ngawin tenang peparuman ini. Ngeri ini nyuki titiang. Mulu nang sekian batu ngangat bidaman kan dimangkin beli. Man ako nila karta ko nang ati kapening beli. Perbanu suung jani. Sapu cinga titiang beli saking itigang rain. Setada egar kemon beli dan nganikain sekian titiang. Punika sami ngawinang mengerti tiang mang dun ngawin. Terus nikain titiang. Kerana beli egar tu wanita ko nang ati. Kemudian ati tangruh. Apa sangkaning mapi-mapi. Apa mirip nyug-jugin kenah beli. Alo ayu abot adangan dini di puri kauripan. Kaden tua hati dogen anak ajak ni. Apa kerana beli leang? Apa kerana egar? Sesukat beli, sesukat hati. Nutup mantu, ngelah mantu ye yayu tomong. Pianak nyane paman agung. Nene angon beli suka di sajroning kenang. Ken mawinan gitu. Manut pengenikan ide anak lingsir, anaknya meragawikan. Ien suboi pianak, nyak satinut teken pituduh rerame. Ditu kone ciri. Kula wargane lakar nepukin rahayu. Ben besik ne adi. Ien tumus wecan ide sang yang pramukawi. Ngelah lantas adi beli cucu. Sing prakat tadi paileke tadi jelema di menu sepatu. Ne ane sangat legayang beli dikenas banget di nawang. Mana hang tiang napi saling ngawet tuang tak kegaduh depan. Oh, sangkaning beli medar pemantu. Wawu kemana tuh tiang? Awenan wenten ipon yayu tombong. Manten beli sani sayang ang beli dimakin. Dong puniki sangkaning calon beli ya. Benar, sebilang wai kasaki si sarangipun paman agung. Dong napi nemles tekaning teke ipon yayu tombong angin beli mantu. Kan benten sani siosan balik angin mantu ha. Dong beli yang menikah teke wentenan ipon yayu tombong. Nampir di yayu tombong sani siosan beli. Nekengken cara bangkung paman akan demi bis. Pas jakti nenek beli. Yang menikah kewentenan ipon seneng bagus. Rasa tan mesai sarang ipon yayu tombong. Dong beli medewe winayone puniki. Beli medewe winayone ya. Sangat san yadi walat karo kengken. Sing sang lah hitungan dikenah yang itis. Juta titiang tan suka memantu ringipun. Yen yang menikah jelek ipun nih, jelek gobo, jelek hati ipun. Nape nih yayu tombongnya sana senengin beli. Potongan ipun deh becek, goban ipun deh sana jegek, hah? Diolas na. Napi, De ngimpak po, nenak perana pangadinawang. beli, kocol rasa titiang. Beli uning, sio bulan titiang endel ngadut ipun nih seneng bagus. Risampone lekat, beratnya nipone makin kinucap. Dong aloh, elah bener nyangkepan sarang ipone yayu tombong, ha? Sing ngadelenan gue nangen mantu. Yen mantu apeh pesemedonan nih. Nyajang, salah. Oh, marah keresap man beli.
Bani adi ngadut sia bulan, jani disubone kelek paksan beli gitu. Pantes ngadut sia bulan tuh sayang on adi teng-teng pejam. Beli napi Angon adi aku, tuyuh adine doken pangajine beli. Men yen tuyuh beline sing ajine nanti. Napi tuyuh beli nang bawa sang. Betul. Elah dokenan. Yen kati ngejer untuk beli ning ae kengke. Ngejer diketan-ketan pernikahe. Beli. Dong yen menikah kewentan ini pun Yayu Tomong kemudian nikah kemana sayang beli mang dedados mantun beli kita kemana diantuk titian. Kengke jadi nih kayak beli niki. Ini adina. Jani dia ulas pesan, so nimpak itu lah. Cara ibu ngelang gurus ngelang murid sinyak nyampat benar dia. Ini nak perana nih, ia nak cerik. Maret lo ngoton, maret dua ngoton, nimpak adik itu bisa peragat, bisa mati ya. Beli. Batak imbak titiang beli sampun ngenika kadi punika. Yen titiang sampun habis sakit mana titiang. Rikalo ningah pekrimek banyak riki. Ipun rikalo mesanding sarang Yayu Tomong punika sampun habis pekrimek banyak riki rasa sempat mana titiang. Ang dingahang malu munyen beli nena. Da jagwiro seketo bang beli mau pindah. Ia nadi kelah kenah dalam, dia lebihan kena selam buku. Apa kerana beli melaksana buku ini? Adi nawang, pengapih beli penampone dini di kauripan, ya Paman Agung, reraman ya Yayu Tomong, kengkem. Sejauh ini bakti ini subuh kaliwat, uling itu sang meraja-raja dewata kayang jani. Sing ada ampatan kuih, ane pin besik, adi subuh nawang. Kengkem kegaduhan yang yai Paman Agung. Setate ngelarang ane madan dura cara di gumi ni. Yento jani sing isinin buku kenak jani. Sinah lakar ada biota. Sake wala kene. Beli sing je sangkaning jajah. Beli saat maka tedong jagat di kauripan. Misal dia beli. Lakar tadi caru yen subuh nyarunin bumi. Sake wala kene. Tadi beli dogen betungkas saja i Paman Agung. Sinah apan kalingane ngeruwo binede, ada ane tineh ken beli ada dusing. Ane tineh sinah lakar membela pati tekening beli. Ane sing setinut lakar membela dekan Paman Agung. Yene lantas beli tungkas. Liu lantas banyak ini tanpa dosa ngemasin. Angon apa lantas beli. Ngalih keagungan, ngalih kewibawaan. Didor bangken banyaknya ane sing lah dosa. Ne ane sangat angon beli kenap. Jadi kene. Yen Yayu Tomong. Yen ane yang cara Tomong ane benak. Entah nak tadi angon ubat panas pasang. Kuskus Tomong pesan lantas jangan gula batu. Nyak ilangang panas. Yen Tomong ini kalangan beli napi. Tomong ini angon ilangang panasnya yai Paman Agung malu. Cara ngarepin sampai galak. Yang jadi lawan yang mincang-incangan, sinah bakal bayar. Jadi usu-usuin malu. Di siang tanduk nih, apa nggak ya tadi? Oh, Larapan ipun Yayu Tomong maka kuangin diriki. Mang dondo. Nah, idongan dadas ipun pacang ngure gada iriki. Nah, idongan, Paman Agung lakar ngure gada di ini. Yang kita kena ini yang sujati. Mana? Dia jangan pros gitu lah. Ampura yang beli. Pemekasan yang utama. Kuningang titiang paindikan sewa lepatro di punika. Sapun api beli. Sewa lepatro ane uli bicarakan. Inge. Tak ini. Ada pinunas ya ceneng bagus. Apan jani itu ada karya agung di pemerajaan. Karya memungkah. Ngentak linggih. Ngentak linggih. Nari. Beli presiden ketua rapang. No dia karyanya ceneng bagus. Nah yang kena ini. Apan karya utama. Dia lah kartemu. Apang mangan masih no dia nengokin karyanya ceneng. Ini makin sampun iki. Purun titiang mitaten kayon beli. Doneng ni makin sampun sios kewentanan. Icening bagus. Sampunipun mederbe somah. Sampunipun melarang sedaging geras-geras ramon. Pecekanipun niki nungo mriko. Semaleone makin sampun galahipun mangdone. Amenapi semetonane saneng rawuh mriko.
Sira-sira kemawon semetonane sane raum mriku. Ipun mangga tata suling beli. Nah, yen keto dewan patute kayu lagi. Jalan dicekin bagus men. Kuwi bidang sing adelen, anak iya lakar nyangro nyayut kekuan beli. Inggih kuwan kayu. Niken kiri. Ajen gumine resesi kene do. Len kadirase jag bingar kliahane jani apa mawenan bingar apa mawenan terang. Listrik ngebior. Nyamoy bentar kijo ya kok dilang. Wow, medal kerasakti. Mendengken siluman Bobi. Mabat kan bolon cida di jelemoy. Tar Gengken. masan kekini nejani. Iraga harus ngelestarian umat ini. Man, Melajah menemu kekawin maka kidungan pangade angon ngaturan ayah ritat kalau dalan di pura tar. oh yen bentuane je saja pesan. Ah, Jani sing kene angon ngapalang beno pangsing keceluak di ngayah di pura. Mas. Liu apa dano paro pesantiane rau. ah. Jani lana padano melatih malu. Nah, Yen jang mau kawin cikang wang amasang. ah, Yen jang mau kawin cikang wang amasang. kaden cibungut poncak. Masa neng gitu nah. Oh artiang. Ngartos. Ah, nah seret. Kang wang ning udan nang jemaah. Nah pangaluh kang ban makpak. Lalong. Kekawin apa misi melalung senang ngelek hati? Do ketua ngebeno mau kekawin. Kone nang nyarik kok. Lalong mah kaman nanya. Oh, ingih cerita yang sana mangkin wawan yang malih pisan. Sap Ci. Lalong mah kaman nanya. Oh, ingih cerita yang sana mangkin wenten kocap anak melalung. Riantukan kemat manahnya ini kemawinan ngambil kaman angonan nekeping mangno nenten melalu. Yang ngena ya le Sane nenten metekap punika ngena. Sane tekap ngailet sapunikeun.
Ya karang amasya geginanya nih wanta seneng mayuda. Ya Allah sing mabulu Riantukan keginane mesiat nike makawinan makwe bulunnya sanil as nike mawinan ngeranayang le. Ya pulas nema tumpo Oh ingih tiang sing juaring orang. Ya dop ya mati Dok itu ange bawa mekawin lek katin jangan tar. budang cilak Misi lek sing mau bulu. tekengkenang awak ke pasar beli bawang Apa arti? awak mula dasar buang tekemogen kena ye tekepuro mekawin melalung mah melayap betaro Busan kekawin siapa? kaden cicang sing lah kenal nih cang nak bebiso ngejang bebiso nongo asang tawak melang nak kini ngang ijada nama kekawin melalung Pas busan cing orang ini duduk sih. kuping ci mula bongol melalung Pegateng ci. teman Dunia sekat melalung. Jadi melah luang angsa. melalung makaman anyar ijada nak melalung makaman sing melalung anake makaman anyar Yo ngenah yo ilit. iya ngenak iya ilit tawang tok Mun bisa aja ada nang ngenah ben misi ilit. ye nak mau balik wayang tok Balik wayang kene. men ya nak mau balik wayang apane po balik kok Lawat nih. tu bojo lawat nih nak po balik kok men wayang aja odalangan sing ilit dino kan kelere angka yo ngenah yo ilit Yo kerang mesiat. tasal mau balik wayang yo ngisikan po mesiat Nih asing mau bulu kan nih. iya lah sing mau bulu men lakar wayangnya apa Belulang. tu bojo mau belulangan sih lah sing mau bulu Nah ya kerang metumpok ini. iya pulas ne matumpuk Oh, men ya nak ngejang wayang yang kena sing pil-pil kata pulas sangat tumpuk-tumpuk di keropak tadi nak ngejang wayang duduk kita kayak kena ngopet nang keropak iwang tiang jeru dalang.